ke Eleksyon MDC Shah Autonomous District Council KHADC kabanlang hak arpoi trek urumpang arjapsan haki arpnai teli ki constituency ki Donboro shispa san prangut ki kertong kenthop khat arngut ki kertong longkbe na prengini khat khnai ngut ki degi MDC ki brangdan haksuki lani kita ki sitting MDC ki brang Tyrwa ladi ban Shachit Biang lengba gani ki election kini ki kenthop iba Victor Rani MDC na jirang uba aireng na ke Kongres persya uba Sustenance Sotun ke NPP uba dairu MLA ke jirang uba Upkerman Lingdo ke VPP uba Himanta Timong ke BJP uba Lead Trevor Sheffield Bare ke UDP nangta uba Balajit Rani MDC ke Nongpo uba aireng na ke UDP persya ke Kong Rona Khemdait ke NPP ke Badairu ke MDC Berim uba Lawrence Nongrum ke Kongres Umanin Raja ke BJP uba Matthew Kenneth Makdo ke VPP Kakong Magdalene S. Maulang MDC ke Umsning ke aireng na ke NPP persya uba Banrikos Nongsteng ke VPP uba Eddie Krafin Carboni ke UDP uba Rocky Agustin Marwain ke Kongres uba Rodney Singley ke BJP nangta uba Rangkansai Karbuki MDC ke Umroy uba Yakhun na ke NPP persya uba Isnei Hing ke VPP uba Mickey Douglas Aim ke Kongres kakong Napisha Marwain ke UDP uba George B. Lingdo MLA Berim kum ukurtong Klemseng uba Lambor Malngyang MDC ke Nongkrem uba Yakhun kum ukurtong Klemseng persya uba Kitbor Langs Aim ke VPP uba Lambor Nongrum ke Kongres nangta uba Rengkat Lang Lendem MDC ke Lengkerdam Laikro uba Yakhun na ke UDP persya uba Rapok Lang Tensong ke NPP uba Rilang Nongklau ke Kongres uba Elbestar Karburan ke BJP uba Shembor Lang Renja ke VPP uba Banple Borlang Mauro ke Khun New Trap National Awakening Movement kenam na Nongsken constituency ke Kongres Mary Kharpuri ke bai aireng na ke NPP kan Yakhun persya uba Anthony J. Kongwang ke UDP uba Ebren Khongtha ke BJP uba Man Bhalang Thaba ke VPP uba Manak Shibong ke Kongres na Mausnram uba Albin K. Saukme uba aireng na ke NPP persya uba Batskem Marbanyang ke Kongres uba Roosevelt Shangpliang ke VPP uba Suli Lingdo ke UDP uba Starfing Jovel Langpen Prakasij ke HSPDP uba Atun Wise Dakar uba Daniel Walang kumki kertong Klemseng uba Titus Torwell Khan MDC ke Sora uba Yakhun na ke UDP persya uba Donovan Wanlang ke NPP uba Dairu MDC Berim uba John W. Thaba ke VPP uba B. Witas Remai ke Kongres nangta uba Mitchell Wankar MDC ke Laban Mauprem na ke UDP persya uba Ricky Shulai kum kertong Klemseng uba Dairu MDC Berim uba Dani Langsti ke VPP uba Shamstar Renja ke Khnam uba Penyait Sing Siem uba Dairu MDC ke NPP na Sorangkam uba Bat Ikam Chief Executive Member ke Khasiels Autonomous District Council uba Wani Khunpat na Nongtmai MDC Constituency persya uba Alan Victor Lingdo ke Kongres uba Desmond K. Lingdo Maulong na ke UDP uba Winston Tony Lingdo ke VPP uba Eric Ton dan Boxwer ke Khnam uba Fantin J. Lagadong MDC ke Malki Lai Mkhra uba aireng na ke NPP persya uba Manuel Badwar ke Kongres ke Kong Deity H. Majau ke VPP uba Kansai Bor Lingdo ke BJP uba Peter Shalam ke Khnam nangta uba Pensngai NCM MDC ke Mokhar Pentor Umkhra uba Yakhun na ke Kongres persya uba James Ban Basoymoit ke UDP uba Dairu MDC Berim uba Chuban Lang Kharbi Khieu ke HSPDP uba Raymond Basoymoit ke Khnam uba Strong Pilar Khajana ke BPP uba Ditan John Walang ke Kertong Klemseng uba Kordor L Nongri ke NPP uba Tibor Lang Pathau MDC ke Molai uba Yakhun ru kum Kertong Klemseng persya uba proses di Saukme uba Yakhun kum Kertong Klemseng uba Dairu MLA bat MDC Berim uba Wanseng Jerwa ke Kongres ke Kong Daniela Nonglait ke BJP uba Saibor Lang Lingdo Nonglait kum Kertong Klemseng bat uba Edison Karumnuit ke VPP na Mauplang Dingyai uba Lamprang Bla uba Yakhun na ke NPP persya uba George C. Sun ke Kongres uba Lancaster Marbanyang ke VPP uba Matthew Bionstar Korba ke UDP uba Dairu MLA ke Mauplang uba Mokodor Renja bat uba Philemon Karmandai kumki kertong Klemseng uba Batskem Rentethiang MDC ke Mairang Nongklau uba Yakhun na ke NPP persya uba Ikutor Nongrang ke UDP uba Dairu MDC Berim uba John Jeffrey Basoymoit ke VPP bat uba Lawan Penishkan Kewar ke Kongres na Poryang Mothar Raishan uba Chambor War uba aireng na ke UDP persya Kong Pinda Warjri ke HSPDP ke Bedega Hinman uba Shakler Warjri MLA ke Mothar Raishan uba Powell Soklet ke VPP uba Sharailang Warjri ke NPP uba Thailand Lengkhoi ke Kongres
Uba karena sosyang MDC na mawkarwat, uba khun na ka NPP, persya uba Chesilan Roy Nongsit ke UDP, uba Medal Singh Lingdo ke Kongres, uba Polanding Sopo ke HSPDP, uba Penkraw Borlin Karjarin ke VPP, baru uba Baristar Paul Ternyang ke Khnam. Na langren uba Pius Marwen uba khun na ke UDP, uba Deiru MLA ke Ranikor, persya uba Lewis Chanong Suting ke BJP, uba Mandilos Nongbri ke NPP, uba Oberlin Emyong ke VPP, uba Perdon Namrangai ke Sing Kongres. Shushu hak jingpit benya ni gerensan yalap election hakaleng ki khakhandai tali ki constituency ka KHADC badan ki sitting MDC la shem ka chingi khun kan long ba itnat ba bat ka basa ka long hak paj ba nong thobut lakin dang pha Bteng Biang ni em ki lani en pha Bujli no dagi wei pat kidan prangut ki MDC ki bom tre shu bani airang ke ni ki election sha KHADC bat kini ki kenthop yu ba Roni V Lingdo MDC ka Congress na meliam badiru ko jopor MLA uba Paul Lingdo MDC ke UDP na Jayau, uba Deiru MLA ke West Shillong, uba Charles Marngar MDC ke NPP na Mahoti, uba Deiru MLA, uba Kabri Alwalang MDC ke NPP na Nongstony, uba Deiru MLA, uba Martel N Mukim MDC ke HSPDP na Maukonrau, uba Jigur Merthong MDC ke NPP na Motion Road, uba Bajab Si Pengro MDC ke NPP na Rambrai Jerngam, baru uba Sher Borlang Maulong MDC ke NPP na Nongspung Soyong. Kidan ru Ardli ki MDC constituency ki bakinong mikmat ki lakhlan no shaban kut kanik samoy kata ka Shela MDC constituency ka buchumi khmat do ba Tenwel Dakhar bam kwai dor ublei na ka seng UDP bat kanong thamai constituency ka buchumi khmat do ba Latip Lang Kharkungor bam kwai dor ublei gomu MDC Klemseng. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya